Nthini wa sikuku yake keli ya Jamhuri Day President William Ruto ta kithio niwamitongoesya Enenthi kiwanzani cha Uhuru Gardens kila kimusini wa Ilovi vala utonyeleeile kiwanzani ki muendoni wa saa 3 kiokoni itilikite ndateka miongo 47 vala ikundi kivathukanio syithiiwe iyonania inengo syoo sya kuthekania oundumwe na muvia wa ita wa KDF kwitha iyonania utuika wa kiseveni na ndeke kavindani kala methi wa maisi ya Enenthi na kuikithia kana mivaka ya nthi ya Kenya ni mesoveku masaa onthe katwelewe mbeangeni wa Joseph Kitheka. Muendoni wa saa 3 ndateka miongo 47 sya kiokoni President Dr. William Ruto atonyela kiwanzani cha Uhuru Gardens takithio kutongoesya sikuku ino ya Jamhuri Day ila ni ya miongo 6 kumatosa wiyathi na takithio hundu kwithia wa President amina utonyelela kiwanzani ki Enenthi ni mausawa ni moyo mwingi na kumuthocha kwa vamwe vala ulisangalini yina kiyo nikenda atonye uthiuka akithanitie na Enenthi ngali ila iwetekana atayitha yina utonyi wa kusia kuvitila kwa kindu ona kiva kitonya kwikia thayu wa kimuisoni. Amina ukethanya na Enenthi President athiimwe kwa imwe mpaka vala withia asoviwe valeti imwanya na hindi wathiwa kunenga nthi indaiya yani national anthem oundumwe na nthi sele mbetani ya umironi wa sua wainwa. Amina chu President akithio nukulawa kwa ndaiya athiongolele valeti imwanya na ila withia asoviwe ni ita sya nthi ya Kenya. Itina waki President wenda uthiumwa vala utengewe na mautanu mayambia mbewa kwambia mauneni indi kikitana vikiwa utaundu mwaka muthelu kwethiwe vala President wendi onenga ndaiya ivendela ili sina langi waita sya KDF na ila sina maandiko ma 25 Mechanized Infantry Battalion ila sya kutongoesya ikundi ila mesavalini ya kutoesya maundu moma kimuwo wa mivaka yitu va Kenya vala athukumimanga ikuma makanisa me kivathukanio maivoya na kusia thima nikenda kumwita Yehova amatongoesye ita ila mekuikirie muwo wa nthi kumkabidhi afisa atakayebeba bendera iliyo fahari ya kikosi cha 25 na kuhakikisha kwamba afisa huyo ameshika bendera hiyo vyema na kuweza kupeana heshima yake kwa bendera hiyo. Itina wakiuma kundi kivathukanio thekania na makutanithya Enenthi mambia. Hatuwezi tukamsahau hapa basi bila shaka pale mzee Ojwanga kwenye kipindi Vitimbi. Mzee Ojwanga bishi na Mungu na akamuweke pahali pema peponi. Niko single, niko vacant, yani sina mutu. Mtukufu Rais, uko na marafiki zako ambao wako single kama mimi, hata kwa cabinet uko nao. Mtukufu Rais, unikumbuke. I am not dictatorial. I am a disciplinarian. Kenya is flying at 60. We are 60 years old today. What? Si tumezeeka. Kenya nakupenda. Ai mama. Na kawaida nthini wa mautanu itasya nthi ya Kenya nitumia ifso kuonia President oundumwe na Enenthi utuika wa kiseveni urumetha memetho kusovia nthi utuku na muthenya nikenda twikese uligilwa ni mboleli vala ndeke kivathukanile isembela kiseveni na mwendo wa yulu ikuite miyo ya kau oundumwe na maofisa mamuo syonaniwe. Na sasa Mheshimiwa Rais, ndege zetu za kivita the Tiger F5 zikiweza kumfumuka katika mfumo huo wa Diamond. Happy Jamhuri Day kabisa mzuri bwana. Asanta. Joseph Kitheka ngilivotea vilingi wa mauvo Mutongoi TV.